اسمعها مني አድምጠኝና وافهمها جيدا يا رفيق الدرب በደንብ ተረዳኝ መንገድ ጓዴ إن قيمتك ያንተ ዋጋ بالهم الذي تحمله በምትሸከመው ሐሳብ ልክ ነው والهدف الذي تحيا من أجله በምትኖርለት ዓላማ ግብ ልክ ነው وحين يكون الهم تافها ሐሳብህ ውዳቂ የሆነ ጊዜ فقيمة الإنسان የሰውየው معروفة ዋጋ የታወቀ ነው لا تحتاج إلى بيان ማብራሪያ ያስፈልገውም فحاصل ضرب الصفر ዜሮን بالصفر ከዜሮ ጋር ብታባዛው يساوي صفر መልሱ ዜሮ ነውና لكن حين يكون همك ነገር ግን ግብና ዓላማ وهدفك أخرويا አኺራዊና سماويا ሰማያዊ ሲሆን فإنك تكون رقما صعبا في معادلة በህይወት الحياة ብዜት ውስጥ ለስለት አስቸጋሪ ቁጥር ትሆናለህ واعلم እወቅ أنه من رضي بالدون فهو دون የበታችነትን የወደደ የበታች ነው ومن يتهيب صعود الجبال ተራሮችን መውጣት የፈራ يعيش أبد الدهر بين الكفر ለዘላለም ጉድጓዶች መሃል ይኖራል أوصيك أخيرا ونفسي በመጨረሻም አንተንም ራሴንም በአላህ ፍራቻ ላይ እመክራለሁ أوصيك እመክራለሁ أخيرا ونفسي بتقوى አንተንም ራሴንም በአላህ ፍራቻ فقد زادت الفتن يا رفيق الدرب ፈተናው ጨምሯል የመንገድ ጓዴ فقد زادت الفتن يا رفيق الدرب ፈተናው ጨምሯል የመንገድ ጓዴ ونحن እኛ والله ደግሞ በአላህ ይሁንብኝ أقرب إلى ወደ الساعة ቂያማ በይበልጥ እየቀረብን ነው مما كان عليه المسلمون ሙስሊሞች ከነበሩበት قبل 14 قرنا ከ14ኛ ክፍለ ዘመናት በፊት حين نزل قول የአላህ الله ቃል ሲወርድ اقتربت الساعة اقتربت الساعة የሚለው اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا ሰዓቲቱ የትንሣኤ ቀን ተቃረበች ጨረቃም ተገመሰ ተአምርንም ቢያዩ ከእምነት ይዞራሉ ይህ ዘውታሬ ድግምት ነው ይላሉ አስተባበሉም ዝንባሌዎቻቸውን ተከተሉ ነገርም ሁሉ ወሰን አለው ረጊ ነው ዜናዎችም በእርሱ ውስጥ መገሰጥ ያለበት ነገር በእርግጥ መጣላቸው ሙሉ የሆነች ጥበብ መጣችላቸው ግን አስፈራሪዎቹ አያብቃቁም ከነርሱም ዙር ጠሪው መልአክ ወደ አስደንጋጭ ነገር የሚጠራበትን ቀን አስታውስ አይኖቻቸው ያቀረቀሩ ሆነው ፍጹም የተበተነ አንበጣ መስለው ከመቃብሮቹ ይወጣሉ ወደ ጠሪው አንገቶቻቸውን ሳቢዎች ቸኳዮች ሆነው ይወጣሉ ካህዲዎቹ ያን ጊዜ ምን ይላሉ ይህ ብርቱ ቀን ነው ይላሉ ይሁንና ምልክቶቹ تطاول الحفاة العراة እየተከታተሉ وسد الأمر إلى غير أهل ኃላፊነት ባለቤቱ ላልሆነ ተሰጠ ورأينا الكاسيات العاريات ለብሰው እርቃን የሆኑትንም ተመልክተናል شربت الخمور ኸምር ተጠጣ واستحلت المعازف والقينات ሙዚቃ መሳሪያና ሙዚቃ ሐላል ተደረገ وانتشر الربا وتركت الصلوات ሪባ ተስፋፋ ሶላትም ተተወ فماذا ننتظر يا رفيق الدرب ምንድነው የምንጠብቀው የመንገድ ጓዴ فماذا ننتظر يا رفيق الدرب ምንድነው